Shubor nakaslem jong unongsan hima. UMDC keseng Kongres na saphai sa senyang uba rikut en parian ulapan pau ke jing bernyau ke bakrau halo ke jing bom yo ra wat tang we ke jing keli ke dor partalang ke bashisngi jong ke Giantia Hills Autonomous District Council ke blokot pendong ha ke arpau tarik naiwi uni UMDC ke Kongres hadian ke dor bar ha bakran shikilat patai kubor uloong ba ke jing temu balwan ra ke jing keli kamlong ban wat daw ya ke executive committee Henry habawan ra jing keli ke long ban yatai nak benta ban yatai uba rikut uloong bah kani ke dor bar telang kidon hadu santni ki motion ban kila kerpat ru ya chairman ban penjalan ya kapor syong dorbar la kumno arsngi bagin yo lat ban yakran sani halor ke e ka shon ka council uniu MDC ula pen pau ke jing skosi bar skokya ke bajur namar ke jing khot dorbar ke balong kumbale tangdap bat le jubor Nagliam kiyonga kamwi na ki member yung ka Giantels Autonomous District Council pendap ko nga daga mansin ko snyausi uyo wa hakani ka winter session ko yung i ko mandu chisngi Hakjens ket la dapai ket kam ka list yung business ko em hadu santli ki motion ki wanra de ki member na kaliang ka opposition halor gani inagaliang yung ikam ki member de kerpat i chairman wa ubo la kamon to arsngi khnang wa yuye pendap ye ki jingkli ki wada bawi wa hejo ipor uyo le uye klam rapne hayeto wa kini ki motion ko wanra de ki member Andre negasni daga jing snyausi nagliang ko kamu wi nik member ngatang kawi ki jingkli le myo ukli hapo ka dorbat ne ba ngare wanra ahadu nrutli ki jingkli andre tang kawi ki jingkli le myo wanra negasni hapo ka house aga jesket ka jingtmu yang i kam ki member yang ka district council hawara i ki jingkli memut i woto wa kwa i utor shor lene kwa i wo thok daw ya ki executive member lene ki department wo per ku em hapo ko council ku yongi nre i kwa i wo yete kwa i yekenrong kwa i u yesnya tholang kai ka jingtuna ki jing em kam hapo ko council ku yongi ki jingkli ku nga ra negasngi to Kuwa kawanan kong hayato waga khandao kusiya nagliang kiyo nga dekliyo na ka executive committee hadu ka no tli ki khandao kiwa ka district council man hokko ta hagani ka jupa ko e gi wala dam yo ukli hapo ka house andre hagani ko da jupa ki nga hagani ka main question to em dun rutli dani wm kita to ke main office building campus hai ni haya museum ke MDC hostel har sasim ke JHDC code building premises har sasim ke yang museum market haya museum ke Giantia dorbar har New Hill wa ke yang museum halat labo andai nakaliang kiyonga yele wanra ayi ni jingkli kwa yuyo ya ke jingchia kawatikna na kayung dorbat kamjo na ke isi ko katni wa chaiwan wir ki thau yang district council dam bun ba ki thau yang district council kat kam motivi andre meu pau ke ni le meu yoi wa mi ke ni kam ka thau em khle terchi chaiwan lai go ka thau em mi metru selani koloni cheno lai go ka tai ka thau ko hasaba muswang untuk yang district council wamel mi ko ini katau sapai apo kondensi yang em kitau kiwa man ki yang district council kini kitau yele mel mi ke ini aga cuba ya kini ke main question ki yang kini tidak kwa utip wa kini kitau hadu ka ni dang em ki council nama de e ki sekiwi tuan kibru nama cucu kawapen artetin cucu wato wa panbiang masagawi ke jingkeli wato wa jo em hi kitau lene jo e hi ke district council ya kitau yang ka ceki brusemen haga jingkeli ku wanra haga ni ke winter session ne taga jubab to no handrei ku snyau pala to haga
summer session doan ra o ye gani ke jingkeli hakwa ki de ong ki hai ni wa ki tha bu e ki bru pai pa le ne che ki sen bhalang hai ni de tho ki kam ni ha ka jubab ha gani ke summer session ong ki there till date there are 132 building sites allotted to various individuals and NGOs. Tak penyo wa ke isi kamjo ke department concern yang ke konsul ki yang i koto jubab je kini kecingkeli mem jubab i da koto orkom hanre chu jubab jubor justi wo penyo wa ki da jubab ki ni jingkeli lemkan te yele u per wa haka summer session Kuman haka arsu tri ujulai arjar aposan onggi hi hadu cispa lepo artli katwa hakani ke winter session man kuman ne ongkim ta haluar kini ngasnya ta wa i kam member mi ke hok hole dem yo yu pen pa hok kayung hanre chimi gani galat walamba kilat pathai kubor wi pai ba yu tip ki ya gani ke jing sekhet cucu debum nang em cu cibun ki jingkeli kiwa kelia kiwa kwa i utip ya ka jing sekhet em le ka jingkeli ku kelia hai to wa ki jat bru ngam tip o yele yo o ye ki jubab hagani ka main question bionga yele yo o ye ki jubab ku wa ya gani ki jubab yang ada chak kentai ku ongo kat no tuli ki jat bru ku tip mit da ka dis console kat no tuli ki jat bru ku tip mit da ka dis console le ne kiti ki tribes ki wa hap hapo bachelor tribes ki wa tip mit da ka dis console ki heni the thought ge heni wa ya the question is which komut da kentai ye gani ki jingkeli gionga kwa utip hawa yele schedule tribe certificate ki kena kat ni hap ki wo yo ya recommendation letter na po ke council ne bantau wo pensekiat wo ki man ki schedule tribe mo le ne ki na hagano ka sub tribe ban ki andre chiam ne ni kat kam ni ke jingkeli ko ki de kentai ki wa ntip gi le ne ntip na kai ka da wom e ki ya gani ke cuba ta halor kini kinong rem naklem danga pendak ko inga de mesin go syau kia wala de kam ni ke konsul biong i man go ke konsul makayung dor bar yong i apo ke konsul yong i man go kwa chule tang dep lene kwa le jubor te ngane kliang nga de mesin go syau kia kerpa do ye ki pai ba wo pun pau ki ya ke jing syau kia halor kini ke pendak